بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. أيها الإخوة الأفاضل، أيها المشاهدون، أحييكم جميعا بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mahuli mga palanggungan na mo agama Islam, alhamdulillah, yari na isab kita niyo na kapag baymata hawak to ini ataw kamahapon ini mahabarakat. In maudo nato diha ini, amo in sambayang. In sambayang ini hatin niya hinang nato adlaw-adlaw. In sambayang. Hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kan Utsman radhiyallahu an qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min mri'in muslimin tahduruhu salatun maktubatun fayuhsinu du'aha wa khushu'aha wa ruku'aha illa kanat kaffara lima qablaha min ad-dhunub ma lam yu'ta kabira wa dhalika ad-dahru kullah. Hadis dan kan Utsman radhiyallahu an in agin niya, diungog kulong na in Rasul sallallahu alaihi wasallam na mung siya. Weru unlong niya makawa sinhambuk Muslim. Amo in damatangkan niya in sambayang pardo. Amo in parayon niya tuod in pag-ail niya. Imana niya, hati niya kamugdan in pag-ail niya. Iban salta in pagmabugan niya fa Allahu Ta'ala hawaktu amo in magsambayang siya. Iban sampurna in ruku niya sambayang niya. Malengkan in makawa niya atawa ka idihil sin Allahu Ta'ala kaniya pagsambayang niya yaun piarayaw niya tuod in pag-ail niya ibang pagtunay niya sin sambayang na kifarat in sambayang niya yaon, sin dusa amo in nahinang niya nakauna. Apabila in dusa yan, bakan siya dusa dakula. Bang dusa dakula, na subay pagtawbatan siya. Wadhalika dahru kullu. Hati niya, in makifarat sinamo in sambayang niya yaon, amo in hangkatahon niya to amuin dusa niya amuin dusa asibi baken dusa dakula. Insambayang ini mga palanggungan na mo agama Islam na on din di mga pakaragyaan halom niya. Muna long ta amuin sarat niya sin sarat sin sambayang damikyan rukun niya iban mga wajib halom niya, iban mga sunnah, iban makruh halom niya, iban mamakabatal kaniya. Na insyaallah ta'ala amo ini in pangajian nato hamahapon ini. Muna amo in sarat sin sambayang na siyam in taud niya. Tini apabila yaun in siyam yaun, hambuk manusia na kiawagiban siya magsambayang. Ikaysa amo insarat niya al-Islam. Apabila Islam in agama sin tao na kiawagiban siya
subay siya magsambayang. Ini kadua na al-aql. Apabila inta o yaon, at yaong kaniya in pikilan, yaong kaniya in akal, na damikyan kewagiban siya magsambayang. Damikyan amuin ikatunya at tamiz hati niya kengatan niya na silangan imarayo iban mangi iban makamudarat iban makamumpaat kengatan niya imana niya amuin kaibanan fikihi na balig na siya impegyan balig bulog na apabila mapihak sin mga usog hati niya managainop na in mga usog yan. Atawa katamubo na in mga pungot niya. Sibura in pungot niya kuan inate biguti niya iban amo in ini. Bang tamubo na in pungot sin tao tanda hati niya akil balik na siya. Bang babae isa hati niya damatang na in bisita nila bulan-bulan amo in hayad pegyan. Natanda yan hati niya akil balik na siya. Ini kaupat niya at taharatu minal hadath. Sube susi in tao den ha hadath. Na in hadas ini duang kaginis. On hadas asibi makawasya sin pag-ail. On hadas dakula di siya makawasin pag-ail, subay siya peguan. Peguan. Ini kalima niya dukhulul waqt. Apabila sumod na in waktu sin sambayang. Sumod na in waktu. Ini kaunom niya sitrul aura. Subay tabunan, kaya tabunan na in aurat si manusia. Yan. Nabalong taamuin, amon aura ini pegian inausog in aurat niya na mabayna asura warukba haut sin pusod iban tuhod tiya lamud in tuhod aurat iban pusod niya lamud sa gawa mamagsambayang kailangan tuhod amuin nakapagtamong ko marayaw kasi in ialop mo doon hati niya Allah subhanahu wa ta'ala na labi amuin kuanan mo siya hati niya labi hati niya subay amuin ipakita mo tud kaniya in amuin pagtamungan marayaw biyayan namikyan amuin ikapito istikbalul qibla pamagsambayang kita subay nakaharap kita pa kiblat. Nakaharap kita pa kiblat. Bangkingatan ta in kiblat, hati niya uning kiblat, pag-ubos, sumarap kita madto, tumangkili kita din na kiblat, na di yad tumatayima, di matayima in sambayang ta. Sebab nakatangkili kita, haamuin ko. Wala ta na aga di amuin sarat yad to. Sa gawa, banglong ta halom kuangkaw, halom plain kaw, ataw ka mga halom sing kapal, niyan, na hinangan mo yaon, so pama, kingatan mo in kiblat biyayan. Amo in pagtag na mo magsambayang, subay nakaharap ko pa kiblat. Nasari na bang long ta mo in naglilibot biyayan, nagbiklo in mga sasakatan mo yaon, way na problema yadto. Bisan haun siya makaharap na, portanti in panagnaan yadto, na nakaharap ko pa kiblat. Nabalong tadi mo kengatan ng kiblat na subay magkuan na kawatin niya haon yung biya makusugyakin mo yari in kiblat na doon ko humarap yan namikyan amuin ikawalo istinabon na gyasa subay umanib kita sinamuin mga nagis atin niya weroon nagis simbaranta iban weroon nagisin tamungan ta, iban weroon nagisin amo intampat pagsambayangan ta. Ikasiyam niya an niya, hati niya sube on niyat mo, na hasambayang, inyat, amo yaunin pagsali. Niya mga kabiyak santa na kauna, upama ka magrib,
usalli fardal maghrib, salasa rakaat. Kaibanan long ne mustakbil al-qibla, kaibanan adaan lillahi ta'ala. Direct na rito. Namoy at timpegyan niyat halom sin amuin sambayang, amuin salli. Na inyat yaun in magbasa kaniya pangatayan. Pangatayan ta in magbasa kaniya. Sabab lon sin jamhurul fuqaha long niya an-niyya mahalluha al-qalb wa at-talaffuz biha bid'atun. Inyat long niya in tagdapo kaniya pangatayan. Dini pangatayan imagbasa kaniya. Balabti kan sindila nakahinang ko sinamukhinang wala na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa gawa imadzhab sin Imam Shafi'i na siyunat niya in labtikan sindila in niyat. Siyunat niya biyan. Sa gawa wayroon dalil amuin makawa doon. Wayroon dalil na kapagawa niya. In afdal pangatayan ta in magbasa sin niyat amura in labtikan ta sindila takbiratul ihram. Allahu Akbar. Diya iniya mo in panagnaan al-Islam sarat sin sambayang in tao beken Islam in agama niya wala siya kiyawagibi magsambayang. Ini kedua niya al-akal. Sabi amo in tobar akal in tao among biya mga dupang-dupang yaun wayroon mga akal nila na wala sila kiyawagibi magsambayang. Namikyan in bata-bata asibi po wala kiyawagibi sa gawa sunnat kato anaran nato sila. Supaya paglago nila mabiyaksa sila magsambayang na di mo na sila kuha natin niya mengat na sila magsamay sabab na training mo sila sin waktu asibi pa sila. Hangkalon sin Rasul sallam muru awladakum bis sala wa hum abna'u sab'in. Daakan nilong niya yung mga anak niyo magsambayang bang semampay na impangumulan nila 7 tahun. Nabang long ta makaabot na in umul simbata 10 tahun, di pa sila magsambayang na long sin Rasul wadribuhum alaiha wa hum abna'u 10. Atin niya lubakan niyo sila bang tuminggal sila sin sambayang makaabot na umul nila 10 tahun. Ayan. Damik yan na mo in tahara mil hadas. Kita mo unin hadas mo. Doon na kain na nakainap ka. Apabila na nakainap ko sin kumbiya sampelong tatakainap mo yadto giwaan ko si manni na subay pagbati mo kitaon mo in amuin bang ombakas amuin gimua na kailangan mamigo ka. Mampagkita mo wayroon da bakas amuin gimua na wala problema. Wala ra ko kiyawagibi mamigo. Namikyan ninamuin subay nakasod in waktu. Bang magsambayan ko sinwayrong panwaktu na di ra matayma. Kasapuay pa wala pan si madi waktu. Namuyad to i mga sarat siyam amuin nasabot na to amuin tungod sin mga sarat sin sambayang. Lematong kita ha rukun sin sambayang. In rukun sin sambayang, in rukun ini piagian bang ha kuan amo ini foundation sin sambayang. Rukun, arkan. Bang biyahabay, amo yaon ni mga hag niya. Amo in hag niya bang ha mga kamugdan ha mga kwambiyayan bay. In mga rukun sin sambayang di masah in sambayang bang wayroon doon in rukun. In rukun ini labi hamputag upat in taud niya. Ikaysa na al-qiyamu fi salatil faridah. Subay timitindag kaw hasambayang pardo. Mangsambayang sunnat na makajari lamingkod kaw sa gawa
bangha pardo na rukun. Rukun in subay ko tumindog. On mga tao, mga malaman na, mga malaas na biyayan, naglilingkod sila. Sa pabila, inkaonan sin tauyaw, makakaya rin siya tumindog, na okay na in hati niya on bangko nila, sa gawa, hawak to pagbasa simpatiha, iban ayat hati niya, timitindag in mga tao, subay siya timitindog. Magkana mo in limilingkod la siya asal. Pagruko yan to bang, di siya makaruko madto pa tuhod niya, sakitin tuhod niya, taw ka, di siya makasugyod, na pagruko ampas siya lamingkod, habang ko niya, doon na siya magruko iban sumugyod. Na mataod to rin na mo in, mga pagkakitaan nato, amo in, pagsambayang nila naglilingkod, din simpanagnaan, limilingkod sila. Sa kita bang magpanaw, makusog siya manaw, na imbiyad to, apabila in tao, makakaya siya tumindog, lamingkod siya sambayang niya pardo, na wala kaya kulangan rukun in sambayang niya, imana niya, bang tuuran mo in rukun, tinggalan mo siya, batal in sambayang mo. Batal in sambayang. Mga katotay manguran na mo, amo in mga tagasakit na, atawa ka mga malaas na biyayan, na bang magsambayang ka mo bargyama, pagbasa simpatiha iban ayat, nasabay ka mo tumindog. Ampak ka mo lamingkod habang ko niyo bang waktu amo in remuko na, bang di ka mo makakaya remuko hatuhod niyo, nalingkod na ka mo. Sa waktu pagtindog yan, sabay ka mo tumindog. Sabab rukun in, subay ko tumindog hasambayang pardo. Ayan. Ini kedua niya, takbiratul ihram. Amo in pagpamumusin, Allahu Akbar. Apwasin pag niyat mo yadto, na amo in pagsali. Lang mo, Allahu Akbar. Na in takbiratul ihram ini, na subay mo parayon muna amo in pagbasa mo sin Allahu Akbar. Parayon mo in, amo in makhraj sin huruf niya. Allahu Akbar. Bang pindahon mo biya long kamaasan na kauna, subelong niya magtagutuklong niya in ako. Ako, biyan. Na diyan tumanjari. Sabab may ta, ingkap asibi, kaya gantian siya singkap dakula. Na bagkanda imana niya in, asli si maana sin takbiratul ihram, Allahu Akbar, imana niya Allahu Ta'ala sangat dakula. Siya in pinakamalagwakatan. Na bang pindahan mo lang mo, Allahu Akbar. At niya tumagutok siya biyan, na bagkanda imana niya, amuin Allahu Ta'ala lando dakula sain Allahu Ta'ala labi makaingat magkubur. Napinday maana niya malayo. Malayo. Atawa ka, amun on waktu pagkarangugan na to, Allahu Ikbar, Ikbar. Na ima na sin Ikbar, bakanda dakulay maana niya, amo mga babae na sabo na mamain sila. Subay parayon to din, pangadjian marayoin, lafal sin takbiratul ihram. Di kumangi, in takbiratul ihram tabiayan. Damikyan ni limata, hapag takbiratul ihram ta, subay angkatan ta sebiayan. Allahu Akbar, angkatan ta ilima tabiayan. Us ampat ta ikompa, daghal ta. Okay. In pag-angkat ta si lima, subay imbakol sin lima mo ini, magtungod iban amuin, ikog sintay nga mo ini. Magtungod siya biyayan. Sa di isa man dyan ipakublit mo biyan yung tainga mo. Bang ipakublit mo yung tainga mo, simbakol sin lima mo, na nakagawa ko sin akida sin ahlusunna wal jamaa. Nakakadto ko pa akida sin supi. In supi, magsali sila, kubritan nila habakol sin lima nila nin ikog sin tainga nila. Nakimangin na isabing sambayang mo nakagawa ko din kakahinang sin ahlusunna wal jamaa biyayan. Sa patunguron mo sa zabiyayan,
Mga gulame silima mo yan, biyan ng mga natutubog. Kan siya mabuntol-tubog yan, biyan nagpipikit, so biyan naglalawak siya, ibang biyan natin na nabibingkog siya kwa biyan. Tanda yaon sin amo impagpatikupo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kadua hay asinamuin, takbirat ihram, bang di ko makakaripataas biyanin lima mo, na tungod sin amuin abaga mo biyan. Biyan, Allahu Akbar. Nakaroyan, nahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini katuniya amuin pagbasa sin Fatiha. In pagbasa sin Fatiha ini, subay parayon siya. Natin niya, tiap-tiap ayat, mag-ayat kau. Biya sa pama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semundong kau. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ila akhirih. Ini ayat-ayat. Usto impatiha in hukuman niya bang ahkamut tajwid. Makajari siya basahan mo hat salasatu aujuh. Ikaysa tiap-tiap ayat mundong kau. Ini kedua, hinangan mo siya 2 ayat. Ini katunya hinangan mo na siya 2 ayat atau kahang ka ayat bihayan. Ini ato pagbasa yad to hagwa sin sambayang. Mang sambayang na in Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila magpatiha siya na ayatan-ayatan. Sebab on hadis Qudsi dan sin Allah Ta'ala riwayat sin Rasul sallam lang niya qasamtu salata baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al fa idza qala al abdu alhamdulillah qala Allah hamadani abdi wa idza qala ar-rahmanur rahim qala Allah majjadani abdi. فإذا قال مالك يوم الدين قال الله أثنى علي عبدي. Sambungan ko sin Allah Ta'ala hapagpatiha mo yan. Tiap-tiap ayat sambungan ko niya. Mamung ko alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Sambungan ko sin Allah Ta'ala. Agi niya, siyang lita ko. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Mistake siya. Napinda imakna niya. Bang, igan mo sabto niya. Sa subay on sabto lang mo. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. On sabto niya. Imana niya, Iyaka na'budu, tupot ikaw ya Allah in pagsumbahon na mo. Wa iyaka nasta'in. Iban tupot iko ya Allah in pagpangayuan na mo. Pagpangayuan na mo. Nabalong ta, igan mo in, sabto lang mo, iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Way na sabto sin iya. Na bagkanda imakna niya tupot ikaw. Nakamakna siya daw usyams. Long mo, insahaya si mata suga, nagtag-ipong kami. Insahaya si mata suga, pangayo kami tabang. Na nakasyirik ko pa Allah Ta'ala. Ang kamparayon tuod in Fatiha. Lom sin sambayang. Kasi bang mapinda in basahan niya, mapinda imining niya. Ini ka upat rukun sin sambayang, ar-ruku fi kulli rak'atin. Amo in pagruku hatuhod hatiap-tiap rakaat. Na in pagruku yan, na subay pantayin, taikod mo yan, iban umo. Buli mo label siya bihayan. Subay label siya, in buli mo iban umo yan. Ba magsambayan kung magruku ko hati niya, mataasin umo bihayan. Mataas biya, nakataasin umo biyan din sin buli mo. Na di masah, di mataymin sambayang. At tawa ka, mababatod biya yan, may sabin, kuan mo biya, mo din na taykod mo yan. In law sin Rasulullah, in timbangan sin ruku, pagruku,
botangan in taikod mo yan itlog, di siya maligid pa umo, damikyan di siya maligid pa buli mo. Na muyad to inhati na straight siya. Long sin Rasul sallam, long niya, malam yastaqim, salbuhu inda ruku'a inda sujud, na lam tukbal salatuhu, o kama qala sallallahu alaihi wasallam. Imano siya di malabal intaykod niya waktu nagruruko siya at ka sujud biya na di long ni matayma long sin Rasul sallam. Subay label in taykod ta. Ini kalima niya arraf'u minaruku, amo impagbangon mo din haruku. Arraf'u minaruku. Na pagbangon mo din haruku yan, na subay on iatidal doon. Hati niya muntul intaykod mo bago ko rumuku. Magkana mo yung pagbangon mo sami Allahu liman hamida, biyam pa nin kwan mo, wala pa miyong tultul intaykod mo biyam pa. Na yan to na, timukbong na ko sa mudyod. Na diya tumanjari. Diya tumanjari. Subay insambayang para yon tud si manusia. Sabab amo yaon impanagnaan, amo in bistahon sin Allahu Ta'ala, iasubo sin Allahu Ta'ala kaniya adlaw qiyama. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyama as-salah. Sambayang. Nabanglong marayaw yung pagsambayang mo, natayim yung sambayang mo, nabisan kamulang yung mga ibadat mo, rugen din sin sambayang, na makaagad na sin sambayang hati niya, mabista siya nakakumplito ko sin ibadat yan. Napabila kumangin sambayang mo, wala kimugdanin pagsambayang mo na bisan pa nakapirpik ko din ha mga rukun sin agama Islam dugay din sin sambayang na magad na madto ati ma-reject siya katan sabab na reject in sambayang. Ini kaunom niya as-sujud alal a'dha'i sab'a. So bay impito anggota baran dumagpak siya halantay ataw kaamuin pagsasambayangan mo. Muna amo intuktuk ta ini iban ilong ta. Apabila sumugyod ta suwe, di magpak intuktuk ta ini, iban ilong ta ini, hapag sugyuran ta. Di masah, impagsambayang, hati niya tuktuk saza, na angkatin ilong niya. Suwe, di magpak in ilong, iban tuktuk sintaw waktu magsugyod. Ikadua, na amuin dua padli mata ini, yan natin niya. Suwe amuin, makaharap day sa pakiblat, mga gulame mo yaon. Iban nabubutas siya, baka na mong biyabiyan, nabubutas da ilima mo yan. Yayan. In afdal biyayan, in lima mo yaon, nabiyara pagkuhan mo biyan, makatungod day sa baha, tainga mo biyayan, ina mo in waktu sumudyod ko biyayan. Amo naaangkatin si mo yan, baka na mo in kimuan siya, amo nakabutang halantay. On mga himumungan sin nakauna, long niya, nagbidda long niya insugyod sin babae iban usog. Inusog long niya, naangkat long niya insiku niya. In babae na ibutang insiku hapag kwan niya waktu si musugyod. Na khata, mistake yad to. In sahih, sibura in position sin sambayang sin babae iban usog. Sube na aangkat inamo insiku nila. Hawak to sumugyod sila sabab pianglangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hamana sin hadis niya, ayaw kamulong niya sumugyod, habiya long niya pagkulang sin iru. In iru yang kamulang na ibutang niya ilima niya, sampai pasiku niya biyayan. Na pianglangan niya to sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na anggota baranta amo in kwan, namikya na mo in, dua padli mata, iban dua tuhod ta, iban mga gulame si kita. Hawak to si musugyod ta sube amuin, nakatutumbok siya doon ha lantay yaon ng gulamay. On waktu mga tao si musugyod, iangkat na asal in dua padli siki. At wala na nakatukbong madtuha lantay in mga gulamay, iangkat na biyayan muna. Na khata, mistake yato alam sambayang. Mistake. Sube amuin, nakatutumkuan biyayan, nakakuaniin nakadag kita lantay in, amuin mga gulame sinsiki mo hawak to sa mugyod kaw. Yan. Hindi man jari angkat. So, na amuin pagbangon mo yan to.
Demikian ini kapito niya rukun sin sambayang arraf minas sujud. Amuin pagbangon mo din na sujud. Pagbangon mo din na sujud. Ini kawalo niya al-julusu baynas sajadatain. Amuin paglingkod mo huautan sin dua sujud. Ini panagnaan o lamingkod kaw. Musmugyod na ko isabi kadua, amo ilingkod yadto. Haantara at autan sin dua sujud. Ini kasiyam at tumaanina to fi kulli rukn. Amo in tumaanina hantap sin sambayang hatiap-tiap amo in rukun. Hati niya bagkamasapat. Hati niya tiap-tiap rukun on hali mo hangkaray. Tinya on nakahali-hali ko hangkaray ampakaw lematon pa semuno kaniya amuin hinangan mo ataw karukun. Ikahampu al-julusu pi tasyahudil akhir. Amuin paglingkod mo ha pagtahiyat mo last. Hati niya bang tungkar rakaat atau kaupat rakaat makarwa kita makapagtahiya. In panagnaan yan to, panagnaan tahiya ini last yan to, amo yan ti last tahiyya. Namu yatim pegyan din niya ini, amuin, subay ko nakalingkod, ha, tasyahud, amuin pag syahadat mo, amuin last ito. Ini kampo tagisa at tasyahudul akhir, amuin pag syahadat mo yan to. Ini kampo tagdua, pag salawat mo ha Rasul sallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amuyatin piagyan salawat dun halas tahiyat. Ikampo tagto at tartib bainal arkan. Subay di magsaliuin amuin mga rukun yato. Di magsaliu. Impegyan magsaliu na di makaunain nakahuli. Hati niya di siya makwa. Biya upama niya makaunain ruku ang pasmugyod. Na di manjari sumugyod na ko muna ang pakorumuku. Pag-usyat ang pakorumuku. Na di manjari biya. Tama yung tipegyan at tartib. Subay magsunod-sunod siya biyayan. Di manjari magsaliu siya. Ikahamputa kupat na at taslim amo impagsalam mo. Na insalam yan na matao din audio niya. Kajad lang mo, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajad isab Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Kajad isab Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum. Ingkatan yan, makajari siya. Kajari. Namuyad to in rukun. Na in rukun ini, hambuk sadza in amuin, katinggalan ta siya sin, tuuran ta siya, na batal in sambayang ta. Mabatal in sambayang. Mari kita paamuin, mga wajib halom sambayang. Uno naman inwagib doon. Kasi dugain irukun. Inrukun yan amuya uning fardu halom sin sambayang. In semuno ini uno in mga wajib hinangan mo halom sin sambayang. Na walong kaginis. Ini kaysa na jami' takbirat fi salah ghair takbiratil ihram. Pahiya ruknun. Katan takbir, katan pagpamung mo, ha Allahu Akbar, imana niya, takbiratul intiqal. Kaba ko lumatun parugain position yan to, na tamakbir kau. Na in hukuman niya to wajib. Wajib in hukuman niya. Ini kedua, na atasmi' amo in pagbangon mo din ha ruku, in agi mo sami Allahu liman hamida. Amo tasmi na wajib yadto sami Allahu liman hamida. Ini katuniya at tahmid. Ini tahmid
Sumpatan niya, Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Na wajib yan ito inukuman niya. Inikaupat niya, pagpamung mo sin Subhana Rabbi al-Azim, halom sin ruku. Halom sin ruku. Subhana Rabbi al-Azim. Unuin wajib dito, amuin, pagpamung mo sin Subhana Rabbi al-Azim, amuin makaminsan. In ikadua, ikatunia, na bagkandayad ti wajib. Sa labi afdal yad to hinangan ta sabab ka magdurun impahala makawata. Ikalima niya pagpamung sin tao Subhana Rabbiyal A'la halom sin sujud. Subhana Rabbiyal A'la halom sin sujud. Demikian ini kaunom niya pagpamung mo sin Rabbi ghafirli lingkod hautan sin dua sujud. Sumujud kau, lumingkod kau, imbasa mo, Rabbi ghafirli, kadya dibalikan mo siya makatu, Rabbi ghafirli, Rabbi ghafirli, Rabbi ghafirli. Atawa ka, pahaba-habaon mo. Rabbi ghafirli, warhamni, wajiburni, warzukni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. Makajari sa bimbiyat to. Ini kapito at tasyahudul awal, amo intahiyat awal yan. Wajib siya yaun. Ini kawalu al-julus li tasyahudil awal. Amuin lingkod mo tahiyat panagnaan. Na inwajib ini bang katinggalan mo siya na subeko sumujud-sujud sahwi. Amuyad tuin mabayad niya. So pama, kialupahan mo tahiyat panagnaan. Tiniya, kaya sayuan mo biyayan, wala ako nakapagtahiyat biyalong ta mga magrib atau ka mga duhur, mga asar, esa, na nakatindog na kumyuntol na yung tindag mo biyayan. Nain ako lumingkod, biyayan. Nain ako lumingkod, balik magtahiyat, ayaw. Sa before ko sumalam, na sumugyod na ko sujudu sahwi makarwa. Imbasahon mo halom sin sujudu sahwi, amura imbasahon ta halom sin sujud ta. Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Amura yaun imbasahon ta hasujud sahwi. Amo ilong ilan subhanalladzi la yasu wa la yanam. Na iniyan qaul yaun Imam Abu Hanifa baken siya wala na hinang sin Rasul sallam inyaun. Wala. Sa in Rasul sallam, iba mga sahaba, mang sumujud silang sujud sahwi, amura imbasahon nila, Subhana Rabbiyal A'la. Mari kita amuin mga sunna sin sambayang. In sunna sin sambayang, duang kaginis. Duang kaginis, on sunnat kauliya, on sunnat isab fi'aliyah. In sunnat kauliya na mataud, din na mga kuan niya to, biya mga dua istiftah. Puasin takbirat ihram, on dua muruun. Allahu Akbar, on waktu kabiran walhamdulillahi kathira. Atawa ka waktu, subhanakallah wa hamdik wa tabaraka sumuk wa ta'ala gyaduk wa la ilaha gairuk. Uno-uno nabi, ataw ka waktu subuh, in iftitah sin Rasul sallam, Allahumma ba'id baini wa baina khatayay kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib. Allahumma naqini min khatayay kama yunaqi thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma agsilni min khatayay bithalgi wal ma'i wal bard. Amuyad tuin doa istiftah sin Rasul sallam ha waktu subuh. Ini kedua na at-ta'awuz. Before ko magpatiha panagnaan sin patiha mo ha lom sambayang nasubay ko mag-auzo. Sabag ka matanog. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Ampa ko magbismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ampa ko magpatiha. Damikyan, amo impagpamung musin amin. Puasin sambayang na sunnatin hukuman niya. In amin ini, piyang daakan sa zasin Rasul sallam, halom sin sambayang. Magpatiha ko halom sambayang. Subay ko mamung sin amin, mayta,
in kamalaikatan sin Allah Ta'ala, bang pag-ubos mo, magmasa simpatiha, aminan ko nila. Pag-ubos si wala balin, lon si mga malaikat, amin. Apabila magsabuin, amin mo, iban amin si mga malaikat yan, na taimaon, in kakahinang mo yaun. Na hanggang piyang daakan sin Rasulullah. Sa gawa, bang usalan mo impatiha, hagwa sin sambayang, na baken na sunat imamungko sin amin. Namikyan din ang mga sunna al-kira'a ba'da al-Fatiha. Magbasa ko sura atau kaayat tapos simpatiha na iniyan na sunna na inhukuman niya. Sunna. Ataw ka amo in palabihon mo in tasbih mo haruku. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim niya. In panagnaan wajib. In labi na ikadua, ikatuyad to na sunnat na inhukuman niya damikyan halom sin sujud. In mga sunnat isab amo in sunan fi'aliyah, amo in kakahinan, halom sambayang. Ikaysa, biya pag-angkat mo sin dua lima mo, hatakbiratul ihram, sabay mo angkatan biyayan. Lang mo, Allahu Akbar, angkatan mo, na sunnatin hukuman niya. Damikyan amo in sungkor mo ko, biyayan, so pamabiyan ni lima mo, sungkor mo ko, na bago mo ikadto patuhod in lima mo, angkatan na siya muna, Allahu Akbar, ang patuhod, angkatan siya muna, na sunnat niya tinukuman niya. Sunnat. Namikyan amo in, pagbangon mo yadto. Pagbangon mo, sami Allahu liman hamida. Pag angkat mo si lima mo biyayan, na sunnat inukuman niya. Sunnat inukuman. Damikyan amuin, pagpabangkat mo si lima mo, hatinyadaganan mo inlawa din hatuo, bihayan, na sunnat inukuman niya. Sunnat. Damikyan amuin, ibatang mo siya, hadaghal mo bihayan, na sunnat inukuman niya. Damikyan amuin, pagpatanog mo simbasahan mo, habiya long ta, Maghrib, Esa, Subu, na sunnat sa zinukuman si magpatanog yan. Mamagsambayan ko, hindi na ko magpatanog, na okay ray sa gawa, wala mo na kawain, karayaw atau kapahala sin sunnat, amo im magpatanog. Lamikyan na mo inday na mga sunna, pialiya, hawak to nagsasambayang kau, biyayan, bang nagtitindag ko biyayan, na intampat si mata mo adito ha, tampat sinamuin aturon mo biyayan, na amuin tampat sin pagsugyuran mo biyayan. Baka na mo nagligat-ligat ti mata mo biyayan, mag-atura mga rugayin biyayan. So ready to in mata mo, hamo in tampat sin pagsugyuran mo biyayan. Bang waktu amuin nagruruko kaw, in tampat sin mata mo, yao na ut sin dua siki mo, doon in aturon mo biyayan. Bang waktu limilingkod kaw, in tampat sin mata mo, aturon mo, amo inautan sin dua tuhod mo. Yan. Bang nagsusugyod ka, intampat si mata mo, harap maripa ilong mo. Yan. Tiap-tiap kakahinang posisyon, naon tampat sinamuin pangatod mo roon. Damikyan namuin, pagruko, ibatang mo sunnat, at pagbatang mo sin, pagkapot mo sin, lima mo patuhod mo, na sunnat tinukuman niya. Yan. Namikyan na mo, imbakan mong pagpapikitan to din biya, kung ano, sabi, pakuan mo biyaya, paukatan mo din ha, baran mo in bukton mo yan, ha, waktu magruko kaw, iban halom sin sujud. Namikyan na mo in, kung ano, sumugyo, ramuko kaw, sabi, label siya, in taikon mo yan, iban umo, iban sumugyod ko, sabi, mabuntol biyayan, in taikon mo bakambya nabibingkog biyayan. So, mabuntol siya biyayan. Nakatitindog marayaw insiki mo yan, hasabo kaw ruruko, nagsusugyod biyayan. Namuyad tindi na mga sunna. Marikita unuin mga makro, halom sin sambayang. Ikaysa din ang mga makro halom sin sambayang, al-iltifat, biwagi wasadrihi. Amo ilumungi kita sinsabo kita nagsasambayang na makro inukuman niya. Sibura imbayho ibang paagaran tabiyayanin amo indaghalta na makro inukuman niya. Inikadua ni Raf'ul Basar ila sama
Nagsasambayang kita, umatod kita pataas langit biyayan. Tumatod kita biyan na taas. Ayan na. Di na mga makro halom sambayang. Ini kato di na mga makro, amo piringon ta imata tabiayan. Tambulan ta imata tabiayan. Damikyan din ang mga makro halom sinsambayang, naglilingkod ko biyayan, amo pabangkatan mo induasiki mo yan. Pabangkatan mo induasiki mo, halingkuran mo, na din ang mga makro yan tubiayan. Damikyan din ang mga makro halom sambayang, amo samugyod kita ibotang tain sampai siku tabiayan. Hapag kwanta. Damikyan din ang mga makro halom sinsambayang, amo mahibal kita halom sinsambayang. Namikyan amuin magpakatingog kita si mga gulame lima tayan, halom sinsambayang, na makro inukuman niya. Ataw ka, si mambayang kita, nagtatahang kita sin atin niya, ihi kita biyayan, tiyahanan tabiyayan si mambayang kita, na damikyan makro yadto. Damikyan amuin makro sa mambayang ka ondo na unahan mo, amuin makaligap kay mo, makaligap kay mo biyayan, makasasat. Damikyan makro inukuman niya sa mambayang ko, yaun na kakaun na kabutang, ubos siya hapdi kaw. Suwi ko kamaun mo na. Damikyan din ang mga makro, apabila sumugyod ko na on kaya na naman ng bagumbon ha, tuktok mo at sapon mo biyayanin tuktok mo sin bagumbon yan to ataw ka mimikit yan to biyayan na mga makro yan to alom sambayang. Last na ini atong sin sambayang, amo mamakabatal sa sambayang. Di na mamakabatal sa sambayang muna apabila amo sarat yan to kakulangan siya atin niya, apabila on sarat dito atin niya kamulang yung mga sarat sin sambayang yan to na makabatal in sambayang ta. Ini kadua niya apabila makatinggal kita sin rukun, hambuk rukun, hakyalupahan ta ataw kapiagtuuran ta biyayan. Biyayan. Ataw ka na makatinggal kita sin wagib, ubos di kita makasugyod sin sugyod sawi, na batal in sambayang ta. Ini ka to niya mamakabatal sambayang na apabila doon haamo intampat pagsugyuranta o lumaberoon iru, itom, ataw ka babae, ataw ka dangking, na makabatal ito sambay. Mura-murahan, insyaAllah ta'ala, mga palangungan na mga agama Islam, na amuyad tuin ikadihil ko katutan yung pangadjian, hatungod sin sambayang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.